a re sheba jole tsena tsa ditaba tsa dipapadi mo teng re sheba jole he ka puo ena ya marena ya Sesotho. Re dithagolo jole papading ena ya bola maoto re ntse ra gela jole he bofofu rena bo dintse tsa makatsela e jwang mo teng modula studio wa PSL Dr. Ivan Khoza ha mmoho le mekga e medi ya dipolotiki kwa nna ena ya Afrika Borwa re bua jole ka ANC mmoho le EFF ebile karolo eneng e keteka letsatsi la tswalo la mothei wa sehlopha sena sa Kaizer Chiefs re bua jole ka ena Kaizer Motaung ya neng a keteka jole dilemo tse ka bantse 80 letsatsi lane la maobane mme ke mane mo teng Motaung a hlalositsweng jwalo hore ke mohale wa sebele bakeng sa kgolo e leng ka nnete e se le teng ka hare ho papadi ena ya bolo ya maoto kwa nna ena ya Afrika Borwa mme ke mo teng he ba mo lakaletsang jwalo ka tleo le mahlo no chairman, the big boss, the person that gave me a chance to play for this badge right here, the person that started this badge to where it is today. I know he's turning 80. You know, time flies so much. I mean, the most stylish boss that you can ever see out there, you know, built like a best village, I mean, football village in South Africa today. You know, I mean, I'd like to wish him like a happy 80th birthday. We always want to give people their flowers. I think you're one of the players and the few players that, I mean, people that you deserve your flowers. Happy birthday, Mr. Chairman, President, and you are highly appreciated by many. Tabezeding hape ke mane mo teng ka ya hlopa sena sa Mamelodi Sundowns mo ho lehlopeng sena sa Bafana e ngena Themba Zwane ya bapallang jole he mpeng ya lebala ke mo teng a tlabang ka thoko nako ya dikgwedi tse ka banga tse tsheletseng kaofela re sheba jole ha ile re sena se tla tjena ka mora hore khalala ena ile ngena Zwane ya dilemo tse ka bantse 35 hore mo teng a ile nga fumana jole he kotsi papading ya bona ya lotola bobedi ile mo bana bapala jole kgahlaneng le hagena ya Congo Brazzaville ele di papadi tsena tsa o phunyeletsa ho tsena tsa 2025 AFCON se tla bapala jolo ka mane ka nengani ya Morocco mme papadi e re ka opela hore ile bapala jolo he ka o lekana ile ntlha e lengwe naha ka nngwe a re sentse di diphetela ke mane mo teng ho tsena tsa the Carling knockout letsatsi la sasa e tla hletlo ba papadi ya pula madibo bakeng sa tournament ena mo teng re tla bona jolo ha ile hlopha sena sa AmaZulu ba tla tjana jolo hlopha sena sa Stellenbosch mo teng Stelili ile bona ba sireletsi ba sekola sena mme papadi tla bapalla jolo ka mane ka Kingswell Stadium ka mane ka Durban Pantse ka Kasini ka hora ya bosupa re diphetela wena mmuhi ya motle papading ena ya cricket re ka lekolo jole he di papading tsena tsa Cricket South Africa T20 challenge e le tsena tsa letoto sehleng sena se setjha sa dipapadi go ne le tsole he sephetho a re sheba jole hlopeng sena sa kwano lapeng province na Free State iTech Knights sa bahlankana ha ba sebetsa hantle mo teng ba hlotsweng ka dikete tse ka bantse tshelela le hlopha sena sa Dolphins me hlopeng sena sa Western Province ba hlotse jwalo kapa ba iphumana jole re ka nnete ba hapile papadi ya bona kgahlano hlopeng sena sa DP World Lions ka dikete tse ka bantse nne kaofela me hlopeng sena sa Gold Rush ball ante mo leng ba hapile papadi ya bona ka dirane tse ka bantse 11 mo kgahlano le hlopeng sena sa di Warriors Eastern Storm ke mo teng he e hlotseng jwale he Northern Cape Heat ka di rani tse ka banga tse super kaofela wena muhi ke tsona tse reng ka nete he tsa ditaba tsa dipapadi se re di tshwere nako nyana jwale ke na wela hape kopana le tsona nako e tlang a rusi fela ha re lekolo le tsena tsa boemo ba lehodimo salang hantle.